Inkuru itangaje y'uwakuwe mu kirombe cya Rubaya nyuma y'amasaha 21 kimugwiriye ni umugabo w'imyaka 35. Ikirombe cyari cyamugwiriye akaba yarashatse afite umugore n'umwana umwe. Gusa Imana yakoze igitangaza, uyu nguyu ararokoka cyane ko tugiye kurebera hamwe amagambo yatangaje ndetse n'uwo bari kumwe witwa Bosco ngo uburyo Imana yabatabaye gupfa mu gihe abarenga 200 bo hafi ya bose bahaburiye ubuzima. Imitima rero y'abatuye muri teritwari ya Masisi, intara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarashengutse ubwo bakiraga inkuru y'incamugongo ahagana saa 9 z'umugoroba tariki ya 8 z'ukwa kabiri 2026 ivuga ko abarenga 200 bapfiriye mu kirombe cy'amabuye y'agaciro cya Ruwowo muri Rubaya. Hari bake bakuwe muri icyo kirombe ako kanya bihutirizwa kwa muganga ku bari by'umwihariko batwikiriwe n'ibitaka byinshi cyane byari byabagwiriye. Ihuriro AFCM 23 ryatangaje byihuse ibikorwa byo kubashakisha hifashishijwe ibikoresho bitandukanye harimo amasuka ndetse n'ibitiyo. Abo umuryango wa Grace Barata bari bihebye bazi ko yapfuye nubwo batari babonye umurambo we, kimwe n'abaturanyi babo baburiye ababo muri iyi nkangu. Batangiye ikiriyo bategura n'uburyo bazabashyingura mu gihe baba babonetse. Ikindi kandi n'uyu ngune warokotse bari bamaze gutegura uburyo bazamushyingura naramuka abonetse cyangwa se atanabonetse. Mubyara wa Barata witwa Mungwiko by'umwihariko yatangarije Al Jazeera ati twari twatangiye ikiriyo cya musaza wanjye twiteguye ko turi bumushyingure, ariko Imana itwereka akaboko kwayo turamubona. Barata w'imyaka 35 y'amavuko yaragihumeka ariko afite impungenge ko umwuka ngo ushobora kumushirana akabura ubuzima, ariko kandi afata icyemezo cyo gutuza. Ati impungenge zikomeye nari mfite zari zo kubura oxygene munsi y'itaka, asanisha n'imva yumva ko nyine ameze nk'uwashyinguwe. Barata yari kumwe na bagenzi be bapfiriye mu maso ye, asigarana na Bosco bari basangiye. Ikindi kandi banaraye ahantu hamwe baganira ku buryo by'umwihariko bakwikira bakarokoka iyi nkangu. Ikindi kandi bakayizera ko Imana iri buze kubereka ngo akaboko kayo bakarokoka. Ati mbere y'uko umwuka ushira mu kirombe twabwiranye ko twihana kugira ngo tutabura icyo twari twagiye gushaka n'ubwami bw'ijuru. Gusa ntibyashobotse ko Bosco akomeza kubaho kuko yapfuye abatabazi bataramugeraho. Abasore n'abagabo bakomeza umwanya by'umwihariko amanywa nijoro bagerageza gutabara abari baheze muri iki kirombe. Barata wari mu mwijima mwinshi yatangiye kubona urumuri ruke ruke, yizera ko iminsi ye yo kubaho ishobora kwiyongera. Nyuma y'amasaha 21 Barata ari mu kirombe, abatabazi bashoboye kumugeraho basanga agihumeka. Urusaku rw'ibyishimo rwabaye rwinshi, baramuheka batangira kuririmba bati Grace ni muzima, Grace ni muzima, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Akimara gukurwa mu kirombe yihutishirijwe ku bitaro avurwa igikomere ku mutwe, afashwa no kwakira ibyamubayeho kuko byasaga naho yahungabanye. Mubyaro yagize ati byaraturenze tugorwa no kwiyumvisha ibyabaye kuko twari twiteze ko azavamo ari muzima, kuko twari twamaze kwiyakira ko yapfuye, ariko kandi kubw'ubuntu bw'Imana yakuwe mu bapfuye we aboneka ari muzima. Uyu Barata ameze neza, yasubiye mu muryango we mu mujyi wa Goma. Icyakoze iyo avuga inkuru ya bagenzi be bapfiriye muri Rubaya ikiniga kiramufata, akaba kuhagaritse ikiganiro kubera kubura icyo avuga. Reba wanditse subscribe aha kandi kugira ngo tujye tubana